Najbrža grla na stazi hipodroma konjičkog kluba Pomoravlje. Sudije daju znak starterima da puste trku grada Velika Plana, 1600 metara, nagradni fond 120.000 dinara, pola kolača ide pobedniku. Start, prvi špor za Vanilu MMS sa Nemanjom Mašićem, druga pozicija za Prim Torpa, Sirolex galopira iza Pjekel Dal sa Vasićem, da li će ga vratiti u kasu, izgleda da hoće Vasić, čelo za Sebogorog Čitak i Drapita i kobile Golgi LB, vlasništvo Marka Dinčića iz Velike Plane, sedmogada Italijanka Vanila MMS, očas posla sada do druge pozicije stiže Sirol X sa Milanom Tasićem, pa treća pozicija parkiran T-Break sa Viškom Patićem, onda Right Key sa Zoranom Živojinovićem, peto mesto za Primtor, začelje za Pjegel Dala i dalje čelo za Vanilu MMS i Nemanju Mašića. I on je kao vozač imao dobru sezonu za sobom. Sirolex drugo mesto, T-Break sa Miodragom Patićem na trećoj poziciji. Može li T-Break da ponovi ono što je učinio na Pančevačkoj stazi? Dogodilo se to 19. septembra, izdvojila se ova četvorka, galopira iza Primtor sa Novicom Đorđevićem, Vanila MMS i Nemanja Mašić. Čelo, isključenje za Primtor i Novicu Đorđevića, druga pozicija za Sirolexa, na trećem mjestu T-Break, na četvrtoj poziciji Right Key. To je četvorka u nadmetlju trke grada Velika Plana. Bližimo se raspletu i dalje Vanila MMS, iznenađenje i dalje je na čelu Sirolex, ali ubrzava šans broj 1 T-Break sa Miodragom Bandićem. Može li do 23. pobjede u sezoni? Vanila MMS ulazi kao prvo u ciljni pravac. Sirolex, druga pozicija, spolje navaljuje T-Break sa Miodragom Bandićem. Vanila ili T-Break? Vanila ili T-Break? Sjajna završnica, pobjeda za T-Breaka! Vanila MMS